isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naimbag nga orasyo. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo anaglinged itinagan a Diana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biag ko bareng makaibati daytoy iti adal ken inspirasyon kadagiti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Bakit? Adaawag mo? Ha? Number ni Freddy umawawag. Anyamat din. Imbagak lang rutin asaan nga umawag iti kastoy nga oras. Nga umawawag din. Ay, talaga asaan ang makatututor dahi ang tao. Diana, adaawag mo kunak. Ah? Ay, ikwa. Wala kay. Madamdamak to na sumbatan. Apay nga madamdama pa'y laang. Song bata mo na, tama nga no importante mo, ti ibaga ti umawawag. Madamdaman to nga rudan. Nih, apay nga inidap mo matan ti cellphone mo. Asino nga minday di ay Ah? Ay, ikwa. Ni Maribel lakay. Mutlagayam. Apay nga rin adi mo sinungbatan. Madamdaman to, taagpanunot akpay iti irason ko. Irason mo itaan niya? Pilpilitin nak namin nga umatender iti reunion mi. Ikat mapan ka No kasta, palubusan naklakay. Katuan, itaan niya kumaaga po ngay, adi ka palubusan. Palubusan ka, tapno makabanding mo nagiti bats mo bakit? Laglagi pa mawanti nagkurangan, kan nagmasula, tato'y ayat ngay balik nag Gadawano Marta. Anya ka mutin dyan? Pagsasarunwang matan ti panagbartek mo? Talaga ka di adi mo maisardeng ti panagin inom mo? Ha? Hindi ka dalaga. Maudin day na panagbartek ko bakit? Ay na, day takot tijak kayat kan ka. Kari ka akari, ngam awan ngat matungtungpal akarim. Ay kwa. Pasensyakan, bakit? Urnungam ket di tigat-gatang mo iti arak. Taiso pa'y agastusan tayo dito'y balay. Gusto ka din, bakit? Hindi ka nagungot. Sorry, pasensyakan ko na kumalit. Hey, makapasurun ti kastoy. Ay no, dita ka man laungan. Babana mo nga, bakit? Bakit? Agsubli ka dito'y. Diana! Sa dino tinagapon bakit? Ay, ikwa. Ijay balay da insan Maribel na kay. Kanya nga itinarawid mo ijay. Apay aya, adamagam amin si Kajun. Hindi ka agungot bakit? Awan mo't siguro dakas na no, agdamag Apay, awan ka diti panagtalag mo kanyak, ha? Tapno ibagakan ka. Awan madingar aramidak, naawatang. Awan mo't tigas na nga ibagbagak bakit? Kas na ko nakita yun, agdamdamag aklaang mal. Unay kalakit din na yan. Agungot kaladagos. Kasano, kit nagadoan sa ludsod mo. Imbagak lang arudan ang naggapuak ijay ayanda Maribel. Ngam damagam pailaang no anya ti inaramid ko ijay. Agpudno ka man kanyak. Pagat atapan nak ka di, ha? Ay, kwa. Saan mo't nga tikas na bakit? Kan may sa, awan mo't gapo na tapno pagatapan ka. Amok mo ta di nakabala na lukwen, saan ka di? Ha? Oray di mo ibaga. Amok kan mamati ak nga awan milagro nga raramidam. Kan may sa, agparik namot laang kanya. No adda mating aramidam, bakit? Diyak amukan ka, Jun. Aywan, nakaluto ka din. Itay pa'y Ay, kating ka nga ro din agkao at tamangan tayon, tani, mabisina kon. Naunag manen ti pampanunuta manak ko. Nadlaw ko akanayon ka amalmalday.
Adda ka di parikot mo. Ha? Ay, kuha nanang. Madlaw nga da pagdaldalanam. Ibagam ano anya dayta, bareng makatulong nga. Awan da ito'y nanang. Gagangailangan nga parikot tagasawa. Sigurado ka? Wen, Ibagam bareng adda maitulong ko, anak ko. di ka agdanag nanang. Tabasit lang nga banag da ito'y. Kabaila kasulbaran da ito'y. San mo't asigot akas jay ti asawam anak kaw? Aginom iday, nga masagpaminsan kan kontrolado lang. Ay, wan nga rod tatang. Masurunak, taad da di aldaw apagsasarunwan na ti agbartak. Inton kwan, agsangit-sangit iti sangwanak. Ay kasaritam Amangan mo't no taparikot ti asawam anak kaw. Amangan no di na lamay bagakin ka. Isungay papapas na iti panagininom na. Ado lang amin. Ay, no nalakalaang kumatimang isina iti asawa. Talaga nga isina ko ni Jun, tatang. Anya? Panawaksan ni Jun, tatang. Day talang ti makagapo ti pang panawam iti asawam. Ha? Ay, kwa? Masurunak nga ruod, tawan dengdenggan na. Namin anon nga imbagak nga idyan nan ti arak. Ngam dinak matungtungpalan. Iso asina aksan at talaga. Agtal na ka man si Kadayana. Ano usam at asawam kit nga ron. Sa nabalay, tanagagat kinasing putmat. Kasaritam gamin ay tinasaya at sana puro binubugtak. Ay na, pagan anok ngay akasarita ti kas di a tao. No jakla ipagpagapo kadagiti duang anak mi, nabayagan a pinanawak ti asawak, tatang. Ato yan ti arak agat gatangam barok. Agyaman ha ka, Auntie Sonia. Maudin day ta Tanay, nabarbartakan John. Ay, sana Auntie. Numaibos ko dito ikan na pa ito maysa. Kaya't ko taglimas ti arak, Auntie Sonia. Ha? Jackson kabalan tigas to'y mapaspasamak, Auntie. Ada ka ti parikot mo barok? Basit lang met kitya parikot na ito'y, Auntie. Kabagilang pa'y masiguro masulbarin. Wen saan nga arak ti mang sulbar iti parikot mo baraw? Auntie. Idjamon ti arak, ta makadadaal day ta iti salon at barok. Agyaman na kita pang magbagayo, Auntie Sonia. Amoy umat, saan nakasigo na kastoy, saan ka di? Kanak ito'y lang ba't nga barbarte nga. Kahit ko lang amin mayaw-awan ti parikot ko. Anya nga min ay ati ibagbagam a parikot mo baraw. Awan, Auntie. Awan. Gagangay lang nga parikot ti agasawa na ito. Di ka agdanag. Nagkabawi lang kasulbaran. Nagkaubingan kami kinilakay mo, Diana. Isungo amok ti ugali na. Ha? Naibaga ni nanang kanyak nga adda kano parikot ni June. Kasano kumamot ngay nga amo ni Auntie Sonia nga adda parikot ni June, Eden? Nagin inom kano ijay istor ni nanang idikalman. Kat nadakamat na kano nga adda parikot na. Ha? Nupay ko na naagagangay laang aparikot. Panagkunak, kat nasken laang amakasaritam ti asawam. Amuam no anya ti parikot na, Diana. Ay na, kanayon kumit akasarsarita. Ungtak pa'y ano kwa, tadi na matlasardanganan ti uminom iti arak. Kasaritam ngamin iti nasayaat ay aywam, di mo ungungtan. Kinapudno na, maung-uma akon iti kasjay nga ugali na. Kayat kon asinaan ni John, ngam pampanunutek lang amin dagiti anak mi. Ay sus, saan nakasingsing pagtupay ni June? Itala ang matakasta. Kasaritam, ta amangan no adang matparikot na. Wano? Amangan mat, no sikat ti ayan ti parikot. Anya? Pag kunaam kumamot ngay akasta, Eden? Awan matkit di, nasa okla ang mat ngam sapay la kumaa, ta nagbidutak iti atap ko, Diana. Ha? Naglukon. Addan samot ang muna may papan kada kami kini Freddy.
napauli magkamatan, Diana. Ha? Ay, kwa. Tapno ibagakan ka. Awan madingar aramidak. Isu adinak man pagatapan iti kumkumpurme. Sika, Eden? Among Vilma, apalan ka launay. Apalan nak kunam, Diana? Uwan, Ne, taapay mo't ngay kung mga apalan nak. awan bisyo nila kay mo. Ay na, di nak apalan, Diana. Pudno nga awan bisyo ti asawak, ngam na imot met, nalaing pay nga agimon. Saan lang aday ta, kumabil pay nukwa. Ha? Kumabil niya asawam ko nam, Vilma? Wan, iso adi nak apalan, taadayo ang nagasgasat ka. Ngamin, nasingpet kan nagagat nila kay mo nga uray kanayon ti panaginom na. Ay, sa anak anagasat. Ngamin, artek mo ti asawa. Kat no itakla ang mat amakita akas jay ti asawam. Kasaritam ngamin amangan mat no ada parikot na. Ay na, kanayon kumat akasarsarita. Ngum awan mat ibagbaga na aparikot na. Namin anukon nga imbaga nga idyan nan ti arak. Ngum awan mat latta. Iso abinaybay akon ang. Agyaman na, Freddy, honey. Di ka agdanag. Tainton maminsan nga agkita tamanan. Adon to ti oras ko kan ka. Uray siya, kailiw ka matan. Ni Jun ti sumuwat. Honey, baliwan tanto manin ti ang saritawan. Simangpat nga minin ti asawak. Sige, bye. Dapo akong ti cellphone ko. Ang mga no umawag manin ni Freddy. Kat makita ti asawak. Mapana kon iti kusina. Tamapan ko ituloy dar aramida. Aldawan, ngam apay anak kailad kapay laang ditangay. Bumangon kan Apay, di ka mapan ije garden mo? Masalutak bakit? Anya? Ay una yung tikas na. Masadot ka pa yan nga agtrabaho. Kasanon nga'y tibiyag tayo no kastamot nga agsadot-sadot ka. Amumat anagado ti paggastusan. Laglagi pam adandani manen pa nag-iiskwela. Sumrat tumanen dagiti anak ta iti pagadalan. Parikot tumanen ti balunan da. Ngala, wanan, bumangon akon. Kundi asawa ka, ngam di mo matgayam kabailan nga itig ti kasapulan ti pamilyam. Katuston la, mapanak nga rudo ni Garden. Ay katrumbang na laang, aggagat ka, tapno mabiyag ti pamilyam. Ngam numasadot kang ngagtrabaho, ibagam laang, tauray siya kung ti agsapul iti pagtrabaho. Saanin bakit? Siyaklatan tagtrabaho. Siyak ti lalaki. Iso asyak nga rod tagtrabaho para kada kayo kadagitan anak ka. Katagrupot ka nga rodin Di ka agpatay-patay, tani aldawan. Wen, di kan sumanao. Taagrubwata kon amapan iti garden, bakit? Mambag nga orasyon na lang. Ay na, buti man ang tiarak day taigam mo anak ko. Wan na lang. Awan mo't lang serbi, tibiyag ko. So, ang bardaglatan na lang. Kaya't ko taglama si Darak. Tapno makalipat akman oray te pagbit lang akan ito. Anya nga min ayati parikutan ako. Nanang, awan sir-sirmi tibiyag ko. Awan na. Ne, di kagsaw iti kastaan. Napatag asagot ti Diyos ti biyag tayo. Iso nga ipatag mo ti biyag mo, anak ko. Kasing putak mo't nga asawa. Raramitag mo't amin na kabaylan. Tapno may paiko ti kasapulan ti pamilya. Yumapay ngayon kas lakurang latta. Apay ngayon lang. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawa, anak ko. Ay kwa, awan na lang. Lipatin yung tinaibagak. Ibagam ano anya ti parikot mo, anak ko. Awan na lang. Lipatin yung tinaibagak ko nakmat. Sige, tayo gawin akon.
Ay, agyamanak. Nalpas ko matlaangan dagitinaskan nga aramidak dito ibalay. At damanin oras mi nga agsarita kin ni Freddy. Tinasayat. Awakak. Ta sigurado nga urayan naman ng tiawag ko. Alaag ti cellphone ko. Diana! Diana, palasan ko! Diana! Ninanong din kaya. Idapag pa ilang ti cellphone ko. Ang mga numakita na, narigatan. Diana! Adda ka ka de! Wala nang! Adda, dito'y silad mi. Apay ka de. Lukat ang tiri daw yo, pang-asim! Wala nang! Mabit lang! Umayan! Hala, agawa ang tagrobwat, tamapantay di ospital, itamot lang. Ha? Ospital ako na yun, anang? Wen, adday di ospital ti asawam. Anya? Makipagladingitak iti ipupusay ti anak mo, Marilia. Agyamanak, Marisonya. Ay, una yan. Anya nga taaya ti parikot ni John. Taapay akas tamit ng tinaramid na. Daita nga rod ti jak ang bumari. Di naman ngamin ibaga no anya ti parikot na. Nakakaasiman ti anak ko. No amok lang ko mga aramidan na ti kastoy. Linapdak ko mapimanaw ijay balay inikalman. Kinapudno na. At damat laang nasa una kanyak nga ada parikot na. Imbagak pa'y asaan nga arak ti mangsulbar iti parikot na. Idi inulit ko adinamag, di nakmetan sinungbagan. Dakal aborbor tiya kanyak na ito'y, Mare. Nagrigat nga aklunan ti kastoy na pasabagkan ko, ana. Maawatak tirig na, Mare. Angam di ka kumaunay agladingay. Amangan noan niya pa'y ti mapasamak kang ka. Italak tayo laangan iti Diyos ti amin, Marilia. Yang iti planom ita, tanay itabo ng ti asawa manak ko. Diya ka mo, tatang. Kit di ka karoon nagsangit tanay mailulusak maningkin ka. Aging gaita. Diya pa'y lang maklan ti amin, tatang. Nagkasang tikas diyang ipupusay ti asawa. Nagsabidong malakit din. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, no ko nagtumit ngamin idiking ka. Akasaritam ti asawam. Tasabali ti madmadlaw ko kenkwana. Ngam di ka matdimngag kanya. Tatang. Ang manya ngay nga rod anak ko. Talaga akas na ti biyag. Di tayo mo't amaw. Muapay nga inaramid na ti kasjay. Awalan ti mabalin tayo. No di ti mga klon iti amin, anak ko. Makunkonsensya lang amin, tatang. Ha? Makunkonsensya ka iteng? Ay, makunkonsensya ka dagiti ang pagpakita kan ko na, tatang. No amok lang kumakas diya aramidan na. Diyak ko man inungungtan. Inasikasok ko man na imbag. Ay. Nalabit nga danadagsin na problema na. Adi na maibaga anak ko. Iso nga inaramid na tikas jay. Awanan maramidan tayo. Talaga siguro nga aging galangan ijay tibiyag ti asawam. Akludan tayong ti amin, anak ko.
Idi nagpakada ti asawak iti katugangak nga agawiden, nagdiretso gayam daytoy iti garden na, ket ditoy metten a ginibusan na ti biag na, babaen iti pananginom na iti maysa botelya a sabidong. Sininaak metten ni Freddy, ngem agingga ita, sidsidiran nakpailaang ti konsensyak, gapu iti kasjay a nagtungpalan ti asawak. Kanayonak a madandanagan, kasla adabanag a pagbutbutngak ajak met maibaga no anya. Jak ammo no adda ammo dagiti katugangak may papan iti inaramid ko. Kanayon ko a matagtagaynep daydi John nga agsangsangit. Pamrayaklat tameten ti agsangsangit no malagip ko tinapalabas. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Diana. Ken ka pagayam, Diana. Jak amo ti ibagak pagayam ko. No apay met ngamin a nakirelasyon kapailaang iti sabali ket adda langarodan asawam. No maminsan datayo matlaang ti agar-aramid iti banag a pagsakitan ti ulo tayo. Embes ngamin asulbaran tayo ti agdama a parikot tayo, saan tanay nayunan tayo manen iti sabali pay a parikot. Banag asaan kuma arumbeng. Angem anyangay nga rod, talaga kasta ti biag pagayam, Diana. Tirumbang nga ramidam ita ket igaed mo ti mangged. Ipamaysam ti mga sikaso kadagiti anak mo. Kumararag ka iti Diyos ket dawatem ti pammakawan ken tulong na. Iti kasta ket malag-anan ti marikriknam adagensen di tabarukong mo. Alakastan pagayam, Diana, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag.